Katahan South Semper kasihan beningkong kelala ban penmi ki kena skul badan hapo ketop 20 jongka SSLC bela peniat deke embus. Kani ke kena kadek bela tip kerteng ke Jessica Marwen ke badai ke khun juga kong daya hun Marwen baduba Arbi Rosling do nakasnong kemawan room bad kepuli ru haga skul S Fernando Secondary School South Semper bagla yo rung haga kerdan ke ba arpo jongka kelas 10 SSLC exam bela peniat deke embus. Hakan ni kesini nakalian juga KSU South Semper Circle hapo jengelam jung samla Belling Starling Khoi Presiden KSU South Semper Circle usamla McDonald Marbenyang John Secretary KSU South Semper Circle usamla Arkher Marwen Education Secretary KSU South Semper Circle hakan jengi dan lang ringkat usamla Jits Camp Nongsiet uberlong ru General Secretary jong KSU South West Kasil District bad kiwi gidkhot juga seng lahir shakan ni ke school panai khublei keno hikai Barbanai mensiam ru yakni kena samla kabla kinjo syakani kerdan wala kalami naga skul ke bakham kendong ke belong ru kum ke history yakni ke dong kathan kabla wanra buram ru yakathan South Semper hi bro kowe hakju ke por ke seng ke ai jing penslur ru ikiwe ki samla bi kena puli jong ke dong kathan bekide mentrish tom nomor wa omdan ke bamla lada ki don ki mensiam yakun minot batrish tom tai ba men ba kowe na skul pada South Semper ka kas kando dia apa ini nak pun dah yo hai top list dan atau di keseng top teman akba 4 juta mano dari nuk school badan hamni apa South Semper di Panwanra ya kenam kaburom kumba di samla Jessica Marwen di Lawanra di cepat minta di nakale keseng di snow ban I play ya baru nangkai batu ru ya school ek samtam ye i samla Jessica da lawan ra ya kenam kaburom bat nakadeng sengru kesno ban kendu we pede ki school badan kene kadang kethan bakin nang ya le pha ba knang ba kin la ban wan ra ya so jingjok akani kesin ke bani kong tang ngila peni bangila sei lembak jong kani ke school yo to usok balala bangini ya angkat kerdam bat kiwe ki school ki ba don haki Jakarta ini su kuban sikade ya bat nakaling jumi keseng ngismu ban kitbok kitweng ya Jessica ba kene kade tang kajing stang jong kajing job ku jumpi bat kadang bun ilinti jumpi ba jam ni khmat khamtam kajing pule ban penjanai ya ialah kajong kajing em badai dah kajing rap jumpi bakila pelat kuar nga bangan yok kuar ban ko ngai dei kasing ke su kepala musim nga bangan ng Christian shishu ng Malaysia khmat mo katulop kabarit ande ki trace itam kisim extra class man la kastap man kasing kisim extra class kadai kajing trace itam jong kinong hikai by Jessica mo Jessica Marweng by lawan sa top list kadai kajing trace itam jong kinong hikai ki ai mensim yaki ngadap daga jing sangu ka bakraw ro ya ifara Leo Mirilendam i belong i secretary jong ka school mo i bapek i bap kmi ya kane ka school bad kane ka building ro kadang yai menta ka school jing padap mo ka construction kadang yai sakman mo kadong teng kalong jing e ki student jongi teng ki pum kine kita hinrewal kata i trace itam na ka benta banyo ya kani ka school ka babha ting ai ka jing sangu ya ifada Leo i belong i secretary jong ka school ting ai ka jing khublei ya ki managing committee mo jong kani ka school ki bela trace itam haki snam ki bela dia bro haki ne ki art license ka school ka jingi ka yo ka record 6% pass aga matre de mentale le ki sadar saki class 12 ki sa apia ya ka budi exam ben slowly ki ro deng ba ka jing wan jong ki ba ki ne ka ka bas ka baningkong bakin sa apia next year semanwan de kalong ka jing ai men sim jong pi ba ki ne ki student ki bon kuliah ni ki nang yo sim shishu Ada Jessica Marwen bat ngawan na kasnong kemawan room hakaba ningkong ning syabe ngoban aingu ya ublei try kan rat ba dei da kajing rap jong u bangala la banyo ya kamet ka bakot bakia ba dei long ba kajing rap jong u bangala la ru banyo
ya usok ubah ngai kublai ru ya ime ipa junga ba dei da kajing ya rap jungki ba bangala ban poise kathong bad bakila pelai porenga bangan yo krekot ngai kublai ru ya ifadar bad kinohikai junga baro kiba la tristom nak bentar junga ngai kublai ru ya kaseng KSU kabala ai mensim yanga banang tristom shushu ngawan nakalonging longsem kabadu ngahaban bate ya kapor ban trikam bat ban krei kikot step nga krekot ar kenta bat janmir kre sau kenta ne san kenta lam kajing tristom ngimla ban yo ya usok jong kajing job te ngawer ngakot ya pi ki para khna school baro jong kadong kathan jongi ba pin tristom bat pin om pen sebe ya kapor jong pi bat pin penlut ya kapor jong pi tang hakikot